nations et les autorités, les magiciens et les sorciers. Bonganga na Nzambe bonganga. Yeah, bonganga na Nzambe bonganga. Bonganga na Nzambe bonganga. Bonganga na Nzambe bonganga. Yeah, bonganga na Nzambe bonganga. 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 Jésus eyakufa kate amen. Banganga ya mokili baza bandoki baza Nzambe te. Bonganga na Nzambe bonganga. Bonganga na Nzambe bonganga. Bonganga na Nzambe bonganga. Bonganga na Nzambe bonganga. Oh Yesu asante. Merci Seigneur. Mungu asante kwa kunipatia muda huu. Wengi walitamani kufikia lakini hawakufikia. Jina lako lipewe sifa. Nitazungumzia kidogo kuhusu nchi ya Kongo, kuhusu Wakongomani. Jamani, wakati mimi nakuwa nikikala nafikiria hali ambayo inapitikana ndani ya nchi ya Kongo, nasikia huzuni sana. Nasikia moyo wangu unafadhaika. Jamani, Kongo ni nchi ambayo iko na utajiri. Kongo ni nchi ambayo inaomba Mungu, lakini angalia hali ya raia wa nchi. Angalia hali ya wananchi gisi wanaishi Kongo. Mateso makubwa. Watu wanakufa kiolela, wamama kama vile wababa, watoto kama vile vijana, wazee. Jamani, ni wakati
sisi kama wakongomani kufikiria zaidi kuhusu nchi yetu. Kwa nini tunaomba Mungu tusaidie, leta amani ndani ya nchi yetu, lakini hatusikiliwi? Mungu iko na uwezo. Mungu iko na uwezo. Kama huyu president mwe watu biko na andamana kila siku usiku na mchana, kisha banaenda banatoka kule bamwa basha bapiga masasi, banalumia, bengine banakufa. Mungu iko na uwezo wa kumtosha, na haimulombe saa, haimulombe hata minute, sekonde tu, kusema tu na natoka. Mungu aliumba dunia kwa neno. Neno tu alisema dunia iwe, ikawa. Akasema maji iwe, ikawa. Kila kitu ambayo iko ndani ya ulimwengu huo, Mungu alisema tu. Sasa Mungu iko na ule uwezo. Huyu Kabila ambaye tuko na sema kila siku mchana na usiku atoke hapendi toka, Mungu iko na uwezo wa kumtosha ku sekonde 2. Lakini jamani wa Kongomani, kwa nini hamtoshe? Kwa nini tunaikala tunaomba busiku na mchana, tufunge mafungo, tunafanya maandamano, lakini hakuna maendeleo? Hii ni wakati ya kufikiria zaidi, kugeuza akili, tuwaze zaidi ni nini natuma. Mungu sikiziwi. Mungu sikiziwi, na tena neno lake natuambia kwamba 2 watatu watakapokusanyika wakiomba lolote kwa jina lake, naye atatupatia. Sasa kwa nini tunaomba lakini hatusikiliwi? Ilikuwa muda sisi kama Wakongomani tuwaze tunaomba je, mwenendo wetu. Adui wa Mkongomani ni Mkongomani yeye mwenyewe. Sisi kama Wakongomani tunakosa upendo jamani. Upendo ni kitu ambayo inatukosea sisi Wakongomani, hatuna upendo. Hata kama tunapanga tutaomba, unakutana kwanza sisi tushajigabula. Tunakuwa aba njo wa kutoka este, aba njo wa kutoka l'oueste, aba njo wa kutoka Kinshasa, aba njo wa kutoka sijue Bujimai, ba kutoka Kananga. Wakati tushajigabula, hatuna upendo. Kisha tunenda omba, tushakuwa na chuki kwanza, tushachukiana sisi kwa sisi. Kisha tunenda ombea nchi. Mungu atatusikia. Jamani, Mungu atatusikia. Wakongomani ni wakati ya kubadili akili. Tupendane jamani. Tuache chuki. Chuki ni adui wa maendeleo. Ya kushangaza sisi Wakongomani tunapenda watu wa nje zaidi kuliko gisi tunapenda wenzetu Wakongomani. Mtu wa nje akikuya muinchi unamkaribisha mzuri, unampatia heshima zote za hali ya juu. Hata siri za nchi yako unampatia. Na kisha yenjo anatoka tena, kesho anakuya napiganisha nchi yako. Wewe peke njo ulikamata ukampatia siri za nchi yako. Nani adui ya Kongo? Weye. Anakuya napiganisha nchi ya Kongo, anaua babu zako, anaua mama yako, anaua kila mtu ndani ya nchi ya Kongo. Saa zingine alikupatia pesa kidogo tu, inatuma unauzisha nchi yako. Jamani, wazungu wanatushinda akili. Wazungu, nini inatuma wazungu wanaendelea? Wazungu wanapendana. Na hawezi onesha mtu wa nje ya kwamba anachukia ndugu yake. Hapana. Utaza kuya, unakia lomba kazi, unakia we na mzungu. Wewe uko na diplome ya 90%, yeye uko na diplome ya 50%, lakini atapata kazi na wewe mtu wa nje unakosa kazi. Lakini shie Wakongomani wa Afrika, ule mwenzako akikia lomba kazi, ule wa nje, hata kama ule wa nje njoo iko na alama za kidogo kuzidia ndugu yako, utampatia wa nje na ima ndugu yako. Kisha mko napenda nchi iendelee. Nchi taendelea. Napenda amani mu nchi itakuwa na amani namna gani? Ni kweli Kabila iko nafanya mabaya,
anafanya maasi na hakuna vya iko nafanya, lakini wakati batu biko nakufa ni Kabila njo iko natoka na kia baua? Hapana, Kabila iko kwake, anekala na amani, anastarehe, anakula na lala mzuri. Lakini benzetu bakongomani bebiko na masila, njo biko banatoka banenda uwa benzao bakongomani. Banduku, tuwe na upendo jamani. Hatutajenga nchi kwa hii akili ya hivi. Hatutajenga nchi hivi. Hapana, tuwe na upendo, ni msingi wa kila kitu. Wakati batu wanapendana, mutajiunga pamoja, na raia wao wenyewe wakijiunga pamoja, wako na uwezo hata ya kuondoa ule presida. Lakini unakuta wakati mko nafuata presida atoke, bamwa mshajigabula kwanza amo, aba njo hapa, mutaweza tena, deja mshashindwa. Na mtaweza kumtosha tena. Juba mwa biko pour presida, bengine biko pour raia. Na bali biko pour raia, bote ni bakongomani. Bali biko pour presida, bakikutana, bonjo biko na uwezo, biko na masilaha, bakibakutana nyie bemuko contre presida na hamuna kitu banabau. Nani mwanaua mwenzake mkongomani kumkongomani? Haiko Kabila hata mwana iko wake kwa naikala, iko nje na kuyaua watu hapana. Ni mkongomani kumkongomani. Na ni juu ya nini? Sababu wanajigabula, hawasikilizani, hawana nia moja. Jamani, angalia wanafunzi wa Yesu. Walipitia mateso mingi, lakini iliyowasaidia walikuwa na umoja. Walichangia kila kitu waligabula ankome. Na wakati wamwa walikuwa wanapata matatizo, wenzao wanabakia wako naombea wale ambao wanapata matatizo. Na kupitia ile mko pamoja, Mungu na atasikia maombi yenu. Maana mnapendana. Na Mungu alikuwa anawasaidia na walifanya vitu vya ajabu. Lakini sie wakati hatuna upendo, kisha tunaenda omba Mungu tusaidie, Mungu saidia nchi yetu. Atasaidia nchi yae. Na sisi wenyewe ndio tuko tunaua nchi yetu. Mungu alitupatia akili. Ni wakati sasa sisi wakongomani kutumikisha hiyo akili ambayo Mungu alitupatia. Hii ni wakati jamani. Huko nakuta watu bebi kuna tumika. Anaenda tumika, anapata mshahara yake, lakini anapenda tena aibe. Na mshahara bali bakule chini biko natumika chini yake, biote abebe bikwe byake. Ajengi na manyumba. Ye mtu moya akwe na nyumba 10. Mtu na hatosheki. Anaweza penda bampatie Kongo yote kwa yake. Sasa weye, kwa nini unajipendelea vile? Ule mwenzako naye hana nyumba, ule mwenzako hana nafasi ya kulala. Eske unawazia ye Mungu ampendi? Mungu aliumba watu wote sawa sawa. Na ile upendo ambao anakupenda wewe uko tajiri, na njoo upendo anapenda ule maskini. Na sisi sote alituumba kwa mfano wake. Sasa juu ya nini kujipendelea wakongomani? Unapenda wewe bebe biote vikwe vyako. Sasa ule hana nyumba naye iko nalala nje, analala mu nyumba ya Bukere, saa zingine analala mvule kuna mnyeshea, kuna batoto. Naye iko anahitaji. Tusaidiane jamani, tusaidiane. Wende angalia nchi ya Kongo kwa watu biko na madepo ya chakula. Madepo ya chakula nakutanaka anapiga. Mwanamke anapiga chakula, anapiga hiki na hiki. Lakini anakula mpaka na batoto yake na jamaa yake banashiba. Chakula na bakia anenda itupa. Hata mtoto wa jirani yake hana chakula. Hata jirani yake alilala njala. Hata batoto wengine biko kuvilaje biko na kufa na njala. Lakini ye atakamata chakula inamshinda anaitupa. Anatupa chakula pale, asaidie ule mwana chakula naye aone kama taishi kesho. Kisha tunasema Kongo vita. Kongo haina amani. Amani tatoka wapi? Roho za vile, amani tatoka wapi jamani?
Amani tatoka wapi Mkongo? Kabila ndio tuko tunasema juu kunafanya batu wote banaona. Lakini sisi sote kama Wakongomani, sisi sote tuko na la kufanya kwa ajili ya ujenzi wa nchi yetu. Sisi sote tuko na la kufanya kwa ajili ya kusimamisha nchi yetu, kuacha mauaji ambayo kunapitikana ndani ya nchi ya Kongo. Wakati tunapendana sisi kwa sisi, wakati tunasaidiana sisi kwa sisi, ile na inasaidia nchi kuendelea. Hapa Bulaya, maisha hapa Bulaya, hapa biko na monta ambayo iko estime kumutu kuishi. Ama batravaere bote, unakutana kama uko infirmier, kuko monta na hawezi tambuka ile monta iko fixe, ye inahusu ba infirmier. Hapana. Hautapenda wewe utumike double, upoke makuta double, hapana. Juu ya nini? Kuko bengine nabo bachini banapenda, nabo banahitaji. Nabo banahitaji. Na ile natuma inasaidia nchi zao kupunguza umaskini. Hawiko ba maskini juu hakuna mwana apenda akwe na vya mingi, ye peke akwe na vya mingi, atumike akwe na vya mingi. Hapana, batu yote biko make majorite ya batu biko ku niveau moya. Ile chakula ya ule anaweza pata na ule na anaweza ipata. Lakini Kongo, kila mtu anapenda tu yenjo apate. Yenjo apate, na kisha pata anajikamata shefu. Bale bachini anakuwa na bazarau, habaone tena kani watu. Kusudi tu atawale akwe na kanyagia benzake kukichwe. Anapenda tu aibe na salary yake na bingine aibe, byote alundike kwake. Jamani, kisha munasema nchi itaendelea. Nchi itaendelea. Haiko mwa ile hali ya vile. Ndio kabila naharibisha nchi, lakini na sisi Wakongomani wenyewe tunaharibisha nchi yetu. Tunaharibisha nchi yetu jamani. Angalia ile maro za buadui, maro za asira. Uko naonesha mwenzako nampenda na ndani yako munaoza. Uteza tamuua leo lakini unamchekea, unasema mbele ya watu asona mpenda. Hizo maro tunatoka nazo Afrika, tunakia na zileta Bulaya. Bulaya hapa kwa bazungu. Banduku niko na habari ambayo ni habari sijui naweza isema habari ya kushangaza sana yetu sisi Wakongomani. Bakongomani bietu ko tunafanya jamani. Bietu ko tunafanya tuko hata tusome banduku, hata batu baba kusoma bezi kwa nafaa bitu bietu ko tunafanya. Niko na example habari ya Mkongomani umoya ambayo lipitikana hapa siweka umoya bawili. Mambo biko nafanya hapa Bulaya ya butoto kama sijue kama chuki nayo inakuwa vile. Jamani, kuko baba umoya, sika ni muite baba kama ni muite kaka, anatoka Kongo. Alifika hapa Bulaya. Kongo alikuwa Mkristo na alikuwa naishi na maisha mbaya yasiyopendeza, lakini Mungu akasaidia akawapatia neema. Huyo baba akakuja hapa Bulaya. Kufika hapa Bulaya akaitisha bibi yake na watoto wake. Ile ilikuwa jambo ya mzuri, maana wengi wanafika hapa Bulaya na watakumbuka kama waliacha wanawake kule. Lakini wakati bibi yake alifika hapa Bulaya, bote balikuwa Bakristo, bote ni Bakristo. Kwanza huyo baba yeye anazaliwa familia wa Kristo, jamaa wa Kristo, na anakomalia jamaa ya wa Kristo. Na ule dada naye ni Mkristo, anapenda Mungu, alikuwa anapenda Mungu na anaomba Mungu. Lakini wakati alifika hapa Bulaya, fatana madesturi ya maisha ya hapa Bulaya na madesturi gisi bwanake alimupropose baishi, dada ikakuwa nguvu tena kupata muda ya kuomba ama kukua na Mungu, kukua mupresence ya Mungu. Maana ilikuwa tu kwenda mkazi kunyumba, hakuna hata wakati hakukuwa kata na 5 minutes kusema anaweza ikala aombe Mungu. Maana bwanake amemwambia kama no tutumike hapa ni nchi ya watu kusudi tuinvestire kwetu. Naye okay ndio tufanye vile. Sasa balitumika, manake bakatumika na bakafanya ndio jambo ya kuonekana kunyumba.
Lakini sasa dada hakukuwa na amani, maana ni mtu mwe alikuwa wakati alitoka Afrika alikuwa mpresence ya Mungu, alikuwa ndani mpresence ya Mungu. Sasa wakati alifika hapa Bulaya hakukuwa tena mwae ama gisi ya kuingia mpresence ya Mungu, na alisikia inamsumbua sana ndani ya moyo wake. Ni kweli alikuwa napata pesa, alikuwa napata chakula, alikuwa na, lakini sasa alikosa presence ya Mungu, hakukuwa na amani ndani ya roho yake. Pamoja na ile kukakia bakanza mikorogano na bwanake, abasikilizane mambo mingi, haiko si ndeleza yote, lakini mikakuya mikorogano nayo abasikilizane. Dada manake akasikia anakata tamaa ndani ya moyo wake, lakini alibakiana huzuni ndani ya moyo wake bila kuambia mtu yoyote, manake alikuwa anafanya nakutana watu anafaa samla, anacheka tu anacheka tu ya yulu, lakini muro mushaoza make aishavunjika moyo yake yote, hajua atafanya nini. Anaanza tafuta Mungu aombe, anakosa tagisi ya kuomba, anapenda Mungu lakini hakuna gisi ya karibia Mungu. Lakini Mungu ambaye anaonaka siri za moyo wetu, Mungu ni mwema sana. Mungu anaona tule dada gisi iko na tafuta Mungu, iko na fanya yake yote. Aisha unagisi mateso shampiga, kuambia watu haambia ke watu, alishachoka make anatumikaka tu saa busiku na mchana, hakuna hata saa ya repo. Sasa aishachoka na hana droit akisema hana droit kujiexprimer kwa bwanake iko kama mimi nachoka unisaidie, ile haingewezekana kata. Dada kabakia kafikia kavumilia, alivumilia miaka kabisa, miaka mingi alivumilia. Lakini mwisho kafikia wapi bitu abikwendeka, fuye kakuwa maki situation yabo kaendelea kuendelea mbaya bali vitu bibadilike. Akakuwa naomba tu kimoyo, lakini bali vitu bibadilike bikakuwa nenda njo chini maki akakia jikuta mukila kitu balisha kwa contraire na ule baba. Hakuna kitu yote ambayo tena asenjoy tuseme banasikilizana ako akose tu yena barelini bale batoto tu. Sasa wakati dada aliendelea kuomba kimoyo, ikafikia wakati Mungu alimkaribia. Mungu kumkaribia akaanza mwelekeza maombi ya kufunga. Huyo dada akafanya saa hivi maposho fulani, iko na jikaza kufunga ta basi maombi ya kuanzia asubuhi mpaka magharibi. Iko na jikaza, hana tena msaada, ajua atafanya nini hata. Mwele kuomba alijitia kuomba, iko naomba. Inafikia tu siku moya na biko tu na mikorogo, hakuna changement make, hakuna kitu tena inaendeka mnyumba. Lakini hakuna gisi afanye. Inafikia tu siku moya wewe wanake akakia sasa, okay, kesho niko nafunga bitu yangu, niko naenda. Okay. Akatwala bitu yake, akafunga, ye bwana katoka kaenda. Wakati bwana alitoka mnyumba, bibi sakapata liberte, sasa akapata wakati na muda ya kukaribia Mungu. Akaanza sasa omba Mungu. Make akaingia mu presence ya Mungu. Mpaka sijui ndeza sema leo Aisha kwa sasa manake mu presence ya Mungu. Dada akaanza alitafuta Mungu, akatafuta Mungu, akaomba maombi ya mafungo, akaomba kutafuta Mungu. Maisha yake ikakuwa haikukuwa mbaya zaidi paraporo na watu beba na chana pa Bulaya ba mingi banakuwa banagonjwa kata kichwa, banakuwa ba depression, lakini yeye Mungu alimsaidia, maana alikimbilia ndani ya Mungu. Mungu alimprotege, Mungu aliendelea kumpatia nguvu usiku na mchana, manake alijiweza tu normal. Lakini yawezekana yeye huyo baba kwenye alienda sasa, yeye alienda jitia njo muavantire kutafuta banamuke yeye yawezekana maisha kamkuya nguvu kule kwa alienda. Wakati maisha ilimukuya nguvu, sinjo alirudia sasa kutaka aharibishe maisha ya ule dada naye. Wakati aliona ule dada ya na evoliwe, anaendelea muhali yeko normale, anakazana na Mungu wake,
nawaza iko saa kasikia wivu, njo akaanza taka aharibishie sasa ule dada na batoto beba biko mnyumba. Akaanza alifanya vya mingi make vya mingi sike kueleza yote. Habari niko naeleza niko témoin oculaire make ni habari niliparticipe yako, haiko ase nimeambiliwa. Alifanya vitu vya mingi kusudi azuie ule dada kuomba. Akaanza katala no dada siombe, vitu havikuwezekana. Alifanya vile saa vile mwaka moya iko nafanya vile vyake, dada aliendelea Mungu omba maki kuomba, aliendelea maki kinaganaga Mungu. Ikafikia wakati aliona wapi abiendeke. Sasa dada iko tu na furaha yake ile huzuni ya kuachana haikuingiaka hata kidogo. Sasa inawezekana baba akajiwaza, yawezekana juu iko na baba batoto njo maana iko na hii furaha. Acha niende niongee na baba na vene, nitafute baba na vene gisi bamkamate batoto. Baba ule akakamata mtoto wa ule dada, ni mtoto alikuwa mtoto mkubwa, akaanza mutumia saa vile kusudi aharibishie ule dada. Yona ule mtoto akalipa, mtoto ni mtoto, gisi wanamwambia tena ni baba yake njo anamwambia ataheshimia vyote, na akimuzia tu hata muzia mtoto ake hajua ake maisha ya baadaye itakuwa, hajua kama iko naharibisha baadaye ile yote mtoto hajue. Akaingia no tufanye kama twende tuongee, tuseme kama mama inu Aisha kwa mgonjwa wa kichwa, useme kama watoto baloko habalale tena busiku na mchana, anaanza omba na iko naomba iko naombea batoto, aseme batoto bikwa mshetani kusudi batoto batoke bana vene ibabebe njo furahi muishi. Huyo mtoto naye akaitika, akaanza fuyo na mamake, fuyo abaelewane tena. Wakati mamake anamwambia mujibia maneno ya mbaya ya kusirikisha, akatoka akenda ongea na baba na vane hapa Bulaya. Baba na vane surtout hapa Norvege banajulikana ku hali ya mbaya sana, kila mtu anabajua kama ni watu babaya. Mtu mwe anapenda watoto yake haizi enda beba dosia ya watoto yake kule kubar na vene. Akaenda, batoto balikuwa ke mzuri kunyumba, balikuwa na bake hakukuwa ta probleme yoyote. Akaenda kule, akenda ambia babiro ya bar na vene, no mamake na batoto yangu Aisha gonjwa kichwa, kwanza naanza lala usiku na mchane kunaomba. Aisha tesa mtoto wangu afie, anamupigaka kila siku tangia nilitoka mnyumba, anampigaka na anasema kama atamuua, aseme Mungu mwaiko naomba Mungu atamuua. Make bitu bya mingi sana. Wakati alibebele mahabari kule, bale nabo kusikia habari tu ya vile ya batoto banakimbiaka kabisa mbio na haraka. Bakafika bakanza kuya maule dada kuangalia batoto, bananza uliza mainformasyon kumasomo wapi. Habakona kitu yoyote, habakona sinye inaonesha kama mtoto anapigiwaka, hakuna sinye yoyote ambayo balionaka. Bakafanya sagisi banafanyaka ma recherche zabo zinakamata sa vile ma 3 mois 4 mois, kama baone kitu banachia pale. Bakaambia sole mtoto mwe anasema banampigaka, ase batamuua, Mungu atamuua, hama basi uende kwa babako. Huyo mtoto akakatala, hawezi hama aende kwa babake. Jamani, nyi wengine bemu naombaka Mungu anauanaka. Mkristo kuomba ni mbaya? Mkristo kuomba inamaanisha kama anagonjwa kichwa? Jamani, bikaendeka vile. Wakati bakatuma barua ke mtoto uende basi kwa babako, mtoto hakwendaka. Barua ikakuya, mtoto akabakia. Wakati mtoto alibakia kunyumba kidogo, babake akakuya tena akamwambia, no hivi aba bakufanya kitu, endelea tu kufanya fuyo na huyo dada, endelea kufanya fuyo na mamako, kisha ukwe mwitia polisi. Sana hata kuambia kitu umwitie njo polisi. Mtoto na akaendelea, hakuna kusikia mamake, anenda sana penda, anarudia sana penda, mamake akipima sema anamujibia mbaya. Ikafikia wakati zimoya
ule mtoto kwa kweli ile fuyo na mamake abaelewane, akaitia mamake polisi. Kuitia mamake polisi, polisi nakuya ikakamata bitu batoto yote na bale batoto baloko, bakaita polisi na van, baka explique kama mamake ni mgonjwa wa kichwa. Mamake ana gonjwa wa kichwa, batoto abalalake usiku, analalaki kuna baombea na anamupigaka, anakamata hata manyama ziziko mufrigo, anamupiga azo, anamupigaka na mapolege kila kitu. Ase mamake anampigaka chakula mnyumba, mamake ni mwenda bazimu. Habari ya vile hapa huko mwenda bazimu. Na vene na tutoshe batoto hapa kwa huko mwenda bazimu. Bakakamata batoto bakabanyanganya ule dada abo batoto baloko. Kubanyanganya ule dada bakabapatia babake. Baba bakabakiana batoto ya kushangaza jamani. Mwenye semene ule baba alikamata bale batoto bote. Mwele semene akabahamisha masomo, akakamata na ule mwenye alikuwa na bali kompoze na historia, akamutuma mwinchi ya kigeni. Akamutuma mwinchi ya kigeni. Wakati alifika na kamata batoto, alienda sasa kumabiro. Kwanza uzi maki kuambia ba mabiro, munisaidie. Munisaidie bibi yangu anagonjwa kichwa, mamake na batoto yangu anagonjwa kichwa, njoo vile munisaidie mipeke make bale batoto aisha bafanya njoo na kukua naambia batoto wakati mnafika kumasomo museme hamuna kitu kusudi babapatie makuta make ile jina ya ule dada na bale batoto ishakuwa kitu ya kukua na lomba au makuta kujiexplike bampatie makuta bamusaidie iko na chunga batoto. Jamani ule baba ni mtu mwenye iko na ni mtu mwali soma, iko na kazi, alisoma mpaka universite, iko na kazi, iko na wakati zenye balishi na ule dada bali investire Kongo, lakini ya kushangaza ile mali yote ambayo balikuwa nayo Kongo. Manake hakuna kitu baligabula, alibakiana presque biote. Alibakiana epeke na akakatala hapa kama habakufanya kitu Kongo. Ijapokuwa biote balitumika balikuwa na pata makuta, bana tia fasi moya banapata makuta, banaenda investire kwabo. Lakini ule dada jua kupenda miali, akamwachia, hakufanya fuyo yote. Lakini ya kushangaza, iko nasema aliambia jamaa yake yote kama ule dada hapa Bulaya alimuitia ba polisi, ule dada aseme alimunyanganya kila kitu ya alikuwa nayo, make alimwacha mikono mitupu. Ijapokuwa bia alikuwa navyo hapa bali bigabula katikati, kila mtu akabeba mwatie, alibeba yake mwatie na ule dada akabakia na yake mwatie. Ule dada alimulipa makuta ya bitu bie alikuwa naishi navyo mnyumba, ilikuwa oblige babifanye babi makuta ngapi, akamulipa katikati, akaendana na zake. Ule dada akabakia na vingine na bieiko navyo Afrika biote bikabakia vyake, lakini iko na beba jina ule dada. Asole dada alimubeba kila kitu, hakumpatia hata kitu na akamuitia polisi, japokuwa peke alitwala vitu byake akafunga kaenda. Jamani ule dada iko nenda sasamba ku polisi kila siku, lakini mashtake yeiko pale ni juu ya kuomba. Ule kila wakati aseme ule dada naombaka, no ule dada aisha kwa mwenda bazimu. Sasa mimi najiuliza, mtu ni Mkristo, alikomala mjamaa wa Kristo. Eske kuomba jamani inamaanisha mtu ni mwenda bazimu? Hata kuomba kwa lugha, Biblia inatuambia kuomba kwa lugha ni kawaida. Ni kawaida, wengi wanatamani waweze kuomba kwa lugha lakini hawafikie. Sasa juu ya kuomba kwa lugha utenda ambia mzungu hapa aseme mwenzako ni mwenda bazimu? Mzungu ndio atakuelewa juu boy hababijue. Kwanza ba mingi aliko ba Kristo ni bachache. Yatakuelewa ndio na ni kweli mtu anaanza sema lugha yenyewe haijulikane na wengine maki ni mwenda bazimu. Lakini kwa kweli benzetu wa Kongomani benye munasikia na nyie hii mutaangalia kwa hii video, kweli mtu ni mwenda bazimu juu anaomba kwa lugha? Wakongomani tuache chuki.
Tuache chuki jamani, tuache chuki. Na wakati unaenda nasema ule mtu nampenda, ule mtu nampenda, kisha nenda mtendea mwenzenu bitu vya vile. Ile habari ya kumupotezea reputation na tuma mabari mu quartier mzima, munani mzima, filke mzima, ase mwenzako ni mgonjwa wa kichwa. Mpaka habari nafika kukazi kwa ule dada natumikaka. Habari nafika kukazi na kukazi wanaanza muogopa. Manake ule dada anaanza bakia tu mnyumba. Hana wakusema naye juu akitoka nje batu wote bashajua kama anakuwa mwenda wazimu. Ule baba alifanyaka yake yote. Kila mwana jua ule dada. Akienda na mwambia seme ule dada ni mwenda wazimu. Kila mwana jua ule dada ni mwenda wazimu. Na kukazi. Haende tena kukazi. Juu ya nini mwenzake ndio anamfanyia ile neno. Ile nani ya vile. Akusema kama ni mwenda wazimu. Jamani. Bakongomani tuwe na upendo. Tuwe na upendo banduku. Hata kiko nafata ule dada aache kuomba. Ule dada aisha shimama. Manake kama vile banasema Baislamu ba imani kali. Huyo dada na aisha shimama make imani yake iko kali. Ata afanya ae amuchonge kwa polisi, ata njole balisha beba na batoto, lakini ule dada au contraire anaendelea kuomba, anaendelea kusoma neno la Mungu, anaendelea kupiblie kila kitu ku Facebook. Make Aisha decide kama ataende mu prison, atakuwa tu naomba, atakuwa naomba akose bamfunge kinywa, bafunge kinywa akose gisi atasema, lakini nayo atombea kiroto juu haiko kinywa mtu anaweza kuwa na kinywa na anakuwa naomba tu kiroho kimoyo tu. Sasa make ule baba na afanye nini? Ajua kwamba kote kwa taenda vyote vyatafanya, haiko mtoto njo furaha yetu. Mtoto haiko manake Yesu, wakati uko na Yesu ndani yako uko na vyote. Yesu ni kila kitu ndani ya maisha yetu. Sasa ule dada hana tena watoto, lakini angana furahi, angali naomba, hana kazi tena, lakini angana furahi, angali naomba, na Mungu anaendelea kumulisha kama vile Biblia inatuambia Mungu analisha hata ndege ya anga. Mungu anaendelea kumulisha, anaendelea kumuweka, hakuna hata matatizo yote. Elia aliishi masiku za mingi, hakukuwa natumika kuwa nafanya chochote, lakini Mungu alifanyaka nguvu zake zote, akakuwa napatia ndege chakula na mleta chakula, na Elia kaishi. Sasa vile sisi wanadamu ambao tunaamini Yesu, manake hakuna ile ni kitu ya nani, ni jambo ya normale mu maisha yetu sisi watoto wa Mungu. Lakini tu inashangaza kuona sisi wakongomani tuko nalomba amani, tunalomba amani, tunasema kabila, ijapokuwa na sisi shie peke ni baadui ba wakongomani wenzetu. Biblia inatuambia, Yesu akasema kama ukitaka kunifata ujikane, ushike msalaba na unifate. Tena anasema kama kila mmoja anaangalia nyuma na hafai katika ufalme wa Mungu. Kiangalia se batoto, polisi shanibeba batoto, njoo sitaomba, njoo sitafaa bienda fanya, haufai mfalme wa Mungu. Ile habari mwingine bwana naye wa kutoka to Afrika, tena bale bote ni watu ya este. Naye balikuwa na mikorogano na bibi yake, ule yeye nimesikia tu lakini sikuparticipe, ni habari zeni nilisikiaka. Naye akafanya batoto naye vile. Na bale bote banengia ni kanisa moya, bale bote bawili balifanya vile. Na akafanya ile systeme, akaorganize batoto yake, bakaenda kwa daktari wa ule dada, bakenda mwambia, naye ilikuwa tu ni kuomba tu. Aseme no, ananza omba, sijua anafanyaka vyae. Dada yuko kunyumba tu, akona ambulance na kui, inafika mbele ya mlango. Ambulance hakuna kumuuliza, basi mgonjwa wa kichwa, habata muuliza kitu. Hata ule mwe balikamata batoto naye, hakuna kujiexplike. Unataka jiexplike, habata tasikia vyo kwa sema. Vyote vyo unasema, banajua kama ni mgonjwa wa kichwa. Unaenda kumabilo explike, niko mzima,
mimi najua bibi kwa fanyika bana kuonesha koko mgonjwa wa kichwa. Sasa ule naye vile hakukuwa tena la kusamba, hakuna la kusamba. Yeye dada wanamtola wanamtia naye wanambeba mu hospitali ya wagonjwa wa kichwa. Dada alibakia mule sikujua siku ngapi, lakini namjua masiku fulani bakaangalia bakona anagonjwa kichwa. Bakalomba bamrudishe kunyumba. Kumrudisha kunyumba naye akasema huyo bwana kabisa mwe alienda niitia kunisemea kama mimi nagonjwa kichwa. Eske ndaweza kurudia tena mnyumba nikutanane naye? Ikakuwa oblige akastuma miumbika mumutoshe kwanza ule bwana mnyumba usudi njo nirudi. Bwana katoka mnyumba, bibi akarudia na mpaka sasa hivi sijue kama wangali pamoja wala ile sijue kama washarudiana ile sijue. Lakini nyinyi ambao mko nafanya vitu ya vile, munenda mkanisa, munenda fani ni mkanisa kuomba ama kufani na munajita ba Kristo lakini hampendi wengine baombe. Ile kuko point d'interrogation. Juu ya nini hampendi wengine batu baombe? Juu ya nini? Muko na mashaka, tunashakele imani yenu. Ile kanisa ile kuna mashaka. Maana kuko pastor wa ile kanisa naye niliongea naye, ananiambia kama ba Kristo yake pastor mzima iko na jitapa aseme ba Kristo ba mingi beba naingia mwele kanisa biko na madossier ku Barnaverne. Sasa we pastor uko na furahia mashida za batumishi yako ama mashida za ba Kristo yako. Wenjo shaba yako kubaombea Mungu basikwe na mashida. Lakini wenjo kuna furahia seme familia za mingi mkanisangu unajitapa se familia za mingi mkanisangu ziko na matatizo na Barnaverne. Kweli uko pasteur gani? Na ale voir familia ziko na madossier na Barnaverne za ba étranger tu ba africain ndio biko na ile ma problème. Angalia mwele kanisa beba na chana kani ba africain tu ndio banachana mwele kanisa. Jamani bakongomani, ni wakati wa kuwaza. Mungu alitupatia akili, tunapaswa tutumikishe akili yetu. Sasa wewe ambao unajikaza, unafatana na ule dada, hata acha kuomba. Dada Aisha shimama, mamake Aisha shimama sana Yesu. Aisha shimama. Na ingine mtajua nyie ambao mko nazuri watumishi wa Mungu, mjue ya kwamba wakati Mungu anakupatia ruhusa uguse mtumishi wake, usiwazie Mungu hana la kufanya. Hapana. Iko na la kufanya, lakini kila kitu ndio mvideo ambayo nilipiblie posho ilipita na nikasema kama Mungu anapata utukufu mkila kitu. Utaweza kuko nataka umfanyizie mabaya, lakini ile mabaya iko na shabaha yake yanatuma. Yusufu alikuwa angali mtoto akakuwa na lota atakuwa mfalme, bandugu yake batamupigia magoti, lakini hakulota kujua kwamba mbele ya kuwa mfalme tampasha kwanza bandugu yake bamuzishe, kisha aende kwa Potifar, bibi ya Potifar naye amusingizie bongo, bamutie mu prison, kisha kutoka mu prison ndio aende akuwe mfalme. Hapana, bila beta kubionaka. Lakini Mungu alikuwa na uwezo ya kuzuia bandugu yake basimuzishe, lakini hakuzuiaka. Juu ya nini? Ilikuwa njia ya kumsogeza kule kwa ile ndoto yake itimilike. Sasa na wewe wakati unaona kuna unazuru mtu wa Mungu, unaona tuna unaendelea, Mungu anakupatia ile uhuru, umuguse gisi unapenda, ufanye vile unapenda, usiwazie Mungu hana la kufanya. En jamais shetani hawezi shinda Mungu. En jamais. Sawa vile Yesu alikuya hapa hakushindwaka. Na ndio vile mtu ambaye anatumainia Mungu, anasimama imara Mungu, hawezi shindwa. Na akishindwa manake iko na shaba. Itafikia tu siku ya Mungu anasema wewe uko nampiganisha, stop. Na unastope ile bongo oto nenda na msemea, ile bongo oto nenda na palpie, unasema kama hivi na hivi
iko mwenda wazimu, unasema kama alikukula vitu, alikufanyia bifulani japokuwa na kukufanyizia havyo. Wakati Mungu anasema stop, ile bongo yote itaonekana wazi mbele ya Mungu, mbele ya watu wengine. Wataona ke kumbe huyu baba alikuwa anasemea udada wa watu bongo, lakini huyu dada hakukuwa nafaa vile vyenye alikuwa anamsemea. Kisha unapata haya. Tuangalie Biblia habari za Ayubu. Ayubu alipitia mengi, matatizo ya mingi. Haikuwa sejo alifanya zambi, hapana, lakini ilikuwa na shabaha yake. Na shabaha yake ilikuwa ni kwa sababu Mungu alijivunia Ayubu. Na ile Mungu kujivunia Ayubu anatuma shetani aende amguse Ayubu. Na kweli alimgusa Ayubu, alimutwala kila kitu, watoto, mali, mpaka na mwili yake. Lakini wakati ya Mungu ilifika, Mungu akasema hapa ni noki. Hapa ndio mwisho. Alifanya vile, aliachilia shetani afanye vile ni sababu alijivunia Ayubu. Sasa na wewe usione Mungu anakupatia ruhusa mguse mtumishi wake uwazie kwamba uko na uwezo. Hapana, una uwezo jamais. Mungu hayashindwaka. Si asikia kama unasikia gere Mungu alishindwa. Uniambii hakuna. Lakini tuza kule dado kuna mfanyia biona mfanyizia, ndio njia ya kumbeba kwenye Mungu yuko nataka aende. So usijipige kilali asinisha mfanya hivi au mfaa kitu. Hapana. Na ndio kawaida ya Bakristo. Ndio kawaida, lakini binashtula sana kuona ni wengi kama mteza anza fata batu musiombe, musifanye bia kufanya ile kanisa na njoo kuna stope batu basiombe. Yawezekana haiko le dada tu, inawezekana ni bengine kuku mwingine mwisha sikia sa vile anapima niambia naye mafuite de formation kana alikuwa naomba ule pasteur akakia mustope akamwambia acha asiombe. Kwa nini? Kisha mko nasema mko natumikia Mungu. Mungu gani mko atumikia na mko nakataza watu wasiombe? Maombi ndio silaha yetu sisi wa Kristo. Maombi ndio pumuzi ya wa Kristo. Sasa wakati nyinyi mko nazuia watu wasiombe, kweli mko naomba Mungu kweli? Pwede interrogation sitasema mingi juu ya ile, lakini Mungu ndio anabajua. Ndio mwanajua mko kama ni enjo mko naomba ala kusudi muchukie maombi, Mkristo mzima uchukie maombi, pale tunaweza jiuliza shebote ni nini natuma unachukia maombi. Kila mwata kusikia unachukia maombi, atajiuliza ni kwa nini kuko tu kitu natuma unachukia maombi. Maana ule dada akasema kama kesi zote zezi nepewa kule, mtoto yuko nasema kama wakati alikuwa naomba, aseme wakati ule dada alikuwa naomba, mtoto anakuwa nasikia saa vile ule dada iko namwambia. Iko omba kwa lugha, mtoto anakuwa nasikia saa vile ule dada iko namwambia, kisha anaogopa. Unasikia ile ni mtoto anaogopa mwiko naomba. Bandugu. Hey! Jamani, Mungu atusaidie sana. Mungu aturumie jamani. Mungu aturumie na atupatie upendo. Mungu atusaidie tupendane. Mungu atusaidie, ndio ni siku za mwisho. Biblia inatuambia kwamba upendo wa wengi utapoa. Ndio vita itakuwa mahali na mahali. Lakini sasa wewe unajiita Mkristo, kisha uko nafanya vitu ya vile Yesu akikuja sasa leo, utaenda wapi? Utaenda wapi ukikuwa wenjo dalili za siku za mwisho utaanza zitimilisha? Wenjo unaanza pigana na Bakristo basiombe. Wenjo unaanza uko Mkristo, lakini uko pigana na wenzenu Bakristo basiombe. Utakuwa wanani sasa ukianza timilisha dalili za siku za mwisho? Jamani. Mungu atulumie sana. Kisha naonenda nasema unapenda watoto yako, unapenda sijui eske bale watoto unawapenda kweli? Batoto wenye uko nafundisha maneno ya vile, batoto wako nafundisha bazarau mamabo, unabafundisha kama mamabo ni mwenda bazimu, baogope mamabo basimsogelee ni mwenda bazimu, na we peke en realite unaya kama mamabo haiko mwenda bazimu. Mamabo ni mtu mzima, lakini unafundisha batoto vile bangali baloko. Unabatakia maisha kweli? Unatakia wale batoto maisha? Batoto balikuwa naishi mzuri?
unakamata unabanza bahamisha masomo, njo bale mamabo hana droit tena ya kubaangalia yako, unaenda nenda lomba beseke for good, huyo dada asionaki hata batoto yake. Kubitu bia unaforme we peke unaforme bitu, unaforme bitu mukichwa kuna na intelligence capacité yako nakwambia kama kichwa yako nakwambia bitu ni mimi peke nilibiforme. Kisha ulisoma banduku jamani, ulisoma lakini uko na reagir sa mtoto mdogo. Kumbe masomo haitufungule akili, masomo kabisa haitusaidie kukitu, haitusaidie kukitu kabisa. Kuna we mtu mzima ulisoma universite, ulisoma universite ya Afrika na unasoma ya Bulaya, lakini unaweza forme bitu bya vile we peke mkinywa wako unabiforme unabiambia mtoto wendo unabisema. Jamani tujiazari bitu bimwa tusikwe tunasema tu huko vingine tunaweza taka kusema kusudi tuharibishie bengine, kisha tunashangala shinjo binaharibishia binatuharibishia shie. Malgré sasa ulianza fanya kila kitu kusudi uoneshe ule dada maki, ulianza sasa mtraumatize kusudi afanye geste yeta confirme maneno yako ya kusema kama iko mwenda wazimu. Lakini Mungu alikuwa pamoja naye. Dada alisimama imara kupitia kila kitu ulifanya, kila sila yako ambayo ulitumikisha ili afanye hata kitu geste yenye itaonesha bazungu bakwe confirme kama ule dada iko mgonjwa wa wazimu. Lakini Mungu alimprotege ule dada, hakufikia kufanya geste yoyote mukila kitu ambayo ulifanya. Mungu alimpatia hekima, alitulia, alinyamanza, alinyenyekea, hakuambia hata mtu yoyote mshida yenyewe alipitia ndani. Alinyenyekea mpaka gisi ndio kesi hii aisha ingali kwa polisi, lakini amejiretablir, lakini haikuwa rahisi. Kisha uko naambia watu asole dada nilikuwa nampenda, nilikuwa namchunga mzuri, nilikuwa jamani, mulikuwa nachunga mzuri, batoto yako na bapenda. Mtu mwanapenda batoto yake anaweza bafundisha vitu vya uko nafundisha batoto. Juu nafika Bulaya tu unaanza tumikisha sisteme ya Bulaya, unakutana sisteme ya Bulaya iko difference na sisteme ya Afrika. Unaanza sasa tumikisha batoto, unajua kama mtoto Bulaya nasikilikanaka, banasikia yote vya mtoto anasema banduku. Juu unaanza fanya tu kumanipule, lakini uko naharibishia batoto. Unaonesha bazungu boye kama unapenda batoto, lakini haupendi batoto. Kila mtu hawezi, mtu mzima mwiko na akili alisoma, hawezi ona batoto yake aende ye peke aende abebe kesi kubana vene ya batoto yake juu mama wa batoto iko naomba. Mungu atusaidie sana na Mungu aturumie. Lakini jamani, ni jambo la huzuni. Mkongomani ni adui ya mwenzake Mkongomani, na ndio maana hatuendelee, ndio maana vita haishi Kongo, ndio maana hatusaidiane, ndio maana. Mungu atubariki na tubadilishe akili, tufikirie zaidi. Mungu alitupatia akili, tuitumikishe na shie. Huko vitu vingine Mungu atashuka mbinguni akuya tufanyizia, hapana. Inalomba tubifanye sisi wenyewe. Wakati uko naomba Mungu bariki nchi, Mungu fanye hivi, anakutana we peke njoo uko nauzisha nchi yako. We peke njoo uko naua watu ndani ya nchi yako. Kisha utapenda bariki tena nchi yako hayo. Haitawezekana. Jamani, nawatakia jioni njema. Mulale na Yesu. Bye.